algon hama dannawaadan peenumbe council takon zakat fasa naga behomga masakka hawal kuregen diyer bay council ta algon hama tajriba kore kamen hama masjidge maalumat taka hama dannawaadani ebuhuri bay council tawge en aharu naga furi fasa anin ahara hama diyerus e beheni verina nubei huri council tage buhuri yado algon hunnana e council taka baddulus kofa algon hunnana e council taka wadaka alun ekan anikka sama rangalwes kola masek kodifa adi hame ki go bay council tawge maulumat hunna gotun e bay radar ki meha rajya halat gotun fagir ka netigen gosuri radar em ding yang hadana goten negigen bay council taka fasa bahatta furi council ta sabhori fasa ga jehi furi wa ken ngal midanwani e fasa hori behettifa enam ahalu doswar ege been nukure hori එහෙම මිකංකං ගානූනි නිසාමික තෙරෙන් හරදනා කම ඇකීග කවුන්සිල් තකබස් මි ගානු වර සාෆ් කය බොනද කවුන්සිල් තක ඒ ಭಾರತ දෙන්ජේ ගොතා එග්‍රීමන්ට් හෙදිගෙන් දාකම අදි හැමයාගේ කවුන්සිල් තක zimmataka අදි මිකම ඇකීග zakat house ගේ zimmataka වාජිබ්ත වරංගල මි ගානු සසික බැංක් වල ෆෙබ්‍රුවරි එහෙම ගානූන බැංක් වල ෆෙබ්‍රුවරි එහෙම වීම මි ගානූන අල්ගොමෙන්න මුහිමගේ මේ දනි අද සෙන් තජ්ජිබෙන් අලොන හිස්සා කොල්දාන අල්ගොමෙන් මේ zakat ge kankan kuram genda eruga miyadus hama kuram gendani e zakat ge fasa me balaganani miraya balaganna nimmi hisabun fetigen algon men engi genda ekkama ki mudal zakat nudakka salis insat mihun nabane gina mihun hasako bodet kumfunita mudal zakat nudakka kan algon men dakkanje minwara nudakka kan algon men mira hisab takum wanaga saaf kon sabit kon enge eno semuna detara elen fiewelen elen gotek kulen kamen nei al meden hen gan asasiya ganunuge minganuge telen nuniya ehem wima algomen anikas e fasa e zakat 40% not evidence boda de fasa no da ko fasa zakat gotuge hodeni ganunun ekal lazim kurevige ganunuge telen asken ehem anikas mi ganun algomen me yadu muhimuge mi dani algomen ekam mige kuri mi ganu nanne eruga algomen hamekani angabo dakkadeni zakat committee telegas mi bahus kuremun diyei miraya dakka tax fasa zakat fasa dakka fasa ala balar zakat gotuga dakka fasa intiha madwegen da wa kalgomen dekki 40% wona borba zakat ko fasa gotuga hasiko borot konfront ko nudakka enno salana miyaki ufala ki fa kolla en aharun alen ahara zakat dakka mihunna mikam helunter ka eturugen diumge sababu haygatuga zakat dakka mihun adad ginave zakat fasa eturun dakan ei algon me mi muslim kawme algon ufa fa kunje kam salgon mi fursat kan fa kolla हमें है कि फाहकुरन से अनेक कम की zakat का मी कानून नान्ने रुका नुआ तो कानून का नुआ है नुआ तो मी बिल फार्मा कुरेगे नुदार मिया तो अलगन में zakat के अंदर किया रहतो राइसु जमहूरिया व्यवहार वावते zakat हाउस फेदुम की zakat हाउस रहती उफदवाफ एहन नमस कानूनी बारे कानूनी गोते कानूनी इमुगते कंक कुरेगे मगेन्ने एतना मुआज़िफुन ने क्या गोते ने ए बोर्ड एकलवाले वे नंगलो मिंगने ने एहविमा मी गानून वाला रीत को मी बुने देनी zakat house के तिबें जेनी कौन फेम वाले के कौन कहाले बाइक का फाइनेंस दायरा के शारीरिक दायरा के फस्ट हाल तो के तजुर्बा ले फती भी मी हूँ के तिबें जेर मी गानून लाज़िम कोद्दिनुं ए मी गानून अनेकास मुहिम में गंदा कमी गौत कालो मी फाह कुरन जुमला को तेगा मी रे कंकं मी हुरमा आकीगा मिकम के सबबुं मी गानून आम के सबबुं रात को जा हेलुन तेरे इतुरु वेगन दान हेलुन तेरे इतुरु कुमट्ट का बजट दौलत का बजट कंडल के दान हम यह कि इतनो के दाय में मौजूफुन तक उफेद के दान मियादु zakat हाउस सिंगम गंदानी नोत इजेगा zakat बलहट्टम गंदे बागुती कॉन्ट्रैक्ट मौजूफुन तक लागे मी मिकम कुरम गंदे गोते एम मी कानून उसूल के तेरे मौजूफुन लिबी या बजट लिबी मिकम का कुरवेगन दियाम हेलन तेरे का इतुरु कुमट्ट का कुरन जमा से कत कुरवेगन दान मी मौजूफुन तक लेवी मौजूफुन नाकी मसे कुरन जोनी मा मिकम का फाइट तक अन्नाने एम मी कानून हवा वरंग अवहगनस algon masjid nimman chen kam algon kabul kola mi ganun egota balaruga mi शुक्रिया इस मेंबर किला दायरा इस मेंबर अब्दुल शरीफ शुक्रिया इज़्ज़त रईस अउंड हम एम फुरतम विस मिकहल ज़काता बेहे बिले मी मजलिया दिवे दौलतु उशेलियति अउंड हम अदुग रईसुल जमहूरिया वरबोड शुक्र दन्नव सौबकी अउंड में
mi gaanunaka amalu kora ferita miha digu muddate fahanala dieru wes mikala muhimu bile mi majliha ushelifa kadi igwada nawana izete rais arunmen wes gabul kure arunmen ki sateka percent muslimun gotuga arunmen mitibi ekan egota gabul ko egota amal kuramu arunmen miyadu mihisaban arugas midani mika mihen wangiruga arunmen muslimunga macha muslimun komme kuran jehe ekamen ada kuran jehe ek kamen mi zakat dekkumuk miyadu mihisaban arus mikama behe evs gaanune ne arun waran hayranwe mitaga bay MDP ge bay izzeteri memberun ආම උසූලු මිසාතුගේ කොම්මකමක දෙකොළ හදා ගොත මි බිලුගස් බය කංකමුග වර බොඩ ඔලේ ගොත වාහක දක්කමුගෙන් දාති අලුණ එකම වර හිතාම කොන අලුණ ගබුල් කරා ගොතුග මි මජ්ලිහෙන් අන්න කොම් මෙම්බරව සන්නානේ දිවේ රගිතොන්න ඉදුම කොදිනුම ඉසෙත රයිස් අලුණ මි බිලුග දෙතින් කමේ ෆාහ කොල්ලාන එගොතොම් මි බිල් මෙති හා බාබෙග මච්ච බහාලේෆ මෙති මිගේ වර සාෆකෝ eki babutukun ebohre eki kankan kandala dif bunadif misale gotun mi ganun nibigen anne eruga zakata behe rangalu nizambe kandali onnane kama adi ekama hasa council le onnane kama adi e fasa negene gota e fasa ragitunna behene gota e fasa ga rakka tere kama adi ekan kurumuga ekan gengulene usulta kandali wara rangala safuko mi biluga ebove miha saafukon masalega mi kankamuga dekol hadamu almen migende mi hitam hurikam gabul kurawa miyaduga sarkarum amuko almen miga kuriga fenigen dia bay sarkartaka tafatuko miyaduga sarkaraki islam deenuge muhimu mizatuge kankama warabboda ahamiyatu kande ekankan alako diruwa මුළු දිවෙහි රාජ්‍යයේ හුරිහා ස්කූල් තහුග වෙස් අදි හුරිහා රටේ කවුන්සිල් තහුග වෙස් මිසාතු කංකම වර බොඩ බාර වලා සරකාර එගොතුන් මියදු මි බිලු හුෂේලගෙන් මි දනි ඒගේ එම්මෙ වරුගද එන් හෙකි මියදු මිහිසාබන් ආයරුග අරුමෙන් තෙරේග නෙක් මිකම එහෙන්නම වෙස් zakat එකි ගොත නගමු ගෙන්දි කවුන්සිල් තකුම් වෙස් මිකන් කරමු ගෙන්දේ adi islamic ministries mikam korogende ehna mes mikama behe dem mi izeter member mustafa fahkur gota hagigatuga